protiv gospodina Mugoše, a da li biste sutra da se odvojimo bili zajedno sa gospodinom Mugošem, Kontić Branka, Gornja Gorica? To vam je vrlo komplikovano pitanje. Te prema tome, želim da kažem jednu stvar. Kada se to tiče odvajanja, prvo Crna Gora se ni od koga ne odvaja, to smo ponovili milion puta. Ona se trudi da obnovi svoj suverenitet. I ja želim da podsjetim gledalce na jednu notornu istinu, a to je da su svi oblici Jugoslavija, raznih, ovo je četvrta Jugoslavija, postojali otprilike neđe oko 90 godina. Da je Crna Gora prije pojave i konstituisanja Jugoslavije kao kraljevina SHS i tako dalje, a postojala je jedno 850 godina. Razumijete? Te prema tome mi se apsolutno ne odvajamo od nikoga, mi želimo da obnovimo ono što je postojalo. Ukoliko znači bude sprovedena demokratska procedura na demokratskom referendumu, Mugošin glas eventualni za nezavisnu Crnu Goru, ukoliko on bude glasao za to, bit će doprinos konstituisanju nezavisne države. I to je jedino što mene kao čovjeka može u određenom političkom trenutku da veže sa gospodinom Mugošom. Inače, i u ovoj, što je ovo, u ovom pravno-političkom provizorijumu koji se danas zove Crna Gora, recimo i u budućoj, pretpostavimo, nezavisnoj Crnoj Gori ili Crnoj Gori koja bi bila definisana kao dio Savezne Republike Jugoslavije u nekoj, što oni vele, funkcionalnoj federaciji, ja i gospodin Mugoša u političkom, ljudskom i svakom drugom smislu bit ćemo ljuti protivnici. Dakle, kao ljudi koji se bave politikom. Vi kažete da normalno uz igru riječi koja je već duže vremena upotrebi ta funkcionalna federacija. Pa imamo tu primjer recimo imuniteta, zatim guvernera Narodne banke, zatim da ne nabrajam sve gdje je preglasan SMP od strane DOS-a i sad ovo zadnje preglasavanje za koje je gospodin Peđa Bulatović izjavio da nije preglasan SMP, preglasana je Crna Gora. Ma da vam kažem, to što oni zovu funkcionalna federacija, ja ne mogu upotrebiti tu riječ koja se zaista rimuje sa tom federacije. A činjenica je dakle da ovo sve što se dešavalo oko Miloševića zapravo je temeljni dokaz da ta federacija ne može funkcionisati. Ne može funkcionisati. I nemoguće je da Srbija prihvati da, ne znam, neko iz Crne Gore sa osvojenih toliko i toliko desetina hiljada glasova, dakle, ucjenjuje Srbiju koja, pretpostavimo, ima, ne znam, oko 8 miliona stanovnika. To su nesamjerljive stvari. Sa druge strane, opet ovaj slučaj oko Miloševića dokazao je da je političkom vojstvu SMP-a u prvom redu sinekura, odnosno materijalna dobit koja se odvija u Beogradu, vjerojatno je tamo fino, ne znam, dobiti službeni stan ili ne daj Bože vilu na Dedinje, pa sletite onda ispod Gorice, ovom ticom sletite na tamošnji aerodrom na Surčin, pa vas onda dočekaju skupštinska kola, pa vi imate šofera, pa vi imate, ne znam, tamo poslu. To nekom imponuje, vjerojatno, i to je neki od elemenata zašto ljudi imaju takva politička mišljenja. Član sam LCG već 5 godina, kada i gdje me možete primiti na razgovor? Ja sam otprilike gotovo svakim radnim danom u našim prostorijama koje se nalaze preko puta hotela Ljubovića. Vaš komentar o nezavisnim intelektualcima, to što je govorili. Nisam član LCG, ali sam simpatizer i nadalje glasač Liberalnog saveza Crne Gore. Pošteno, to je dobro. Pričate da je u Crnoj Gori diktatura, zašto onda vi podržavate i što u stvari hoćete podržavanjem vladi, go pita gospodin Mirko Arcović. Mi ne bi bili u poziciji da podržavamo tu vladu da je rezultat izborni Liberalnog saveza Crne Gore bio drugačiji. I zaista, nakon tih izbora kad se osvojilo 7,9%, nama je narod prelazio i čestitao pobjedu. To je bio prvi signal strašne opasnosti. Ljudi su nam čestitali pobjedu kao da smo mi osvojili 51%. I svi su tražili da mi tamo uradimo neke gigantske stvari, da promijenimo sistem, da napravimo, ne znam, to što je trebalo sve uraditi sa rezultatom od 7,9%. To je neprirodno i to nije u redu. Te prema tome, građani konačno moraju shvatiti da u Crnoj Gori postoji alternativa za koju bi, eto da kažem, valjalo glasati. Ta alternativa se zove Liberalni savez. Druge nema. Nažalost, ili na sreću, ne znam. Da li je Slobodan Milošević jedini kriv za ovo bijedno stanje u zemlji? Taman posla, pa ja moram da kažem da prvo su krivi ljudi koji su ga glasali. Krivi, odgovornost. Znači, glasačko tijelo ili čitavi narod ne može da bude kriv u smislu krivice.
ali jeste odgovoran za ovo stanje. Svako onaj koji u Srbiji podržavao godinama Slobodana Miloševića, glasao za Srpsku partiju socijalista i tako dalje, mora da se osjeća odgovornim za ovo stanje. A znači ovo stanje je direktni rezultat njihovog glasa u glasačkoj kutiji. Gospodine Peroviću, za kraj našeg druženja, ako ste nešto zaboravili i ako želite nešto poručiti našim gledalcima, izvolite. Eto, ja bi iskoristio ovu priliku da se obratim članovima Liberalnog saveza, njegovim glasačima i simpatizerima i da iznesem politički stav najužeg rukovodstva stranke koje je znači stalno u zasjedanju, čuvenog i fenomenalnog malog kabineta, da mi procjenjujemo da se upravo odvija jedan od najtežih udara na Liberalni savez Crne Gore i da nikada kao sada nije potrebno ispoljiti povjerenje u stranku koja se zove Liberalni savez Crne Gore i njeno političko rukovodstvo. Mi razumijemo ljude koji su bili poljuljani u određenim trenucima i razumijemo da je do debalansa došlo pod uticajem kako režimskih medija, tako i UDBE o kojoj sam govorio i razumijem da se teško bilo suprotstaviti toj propagandi. Ali želim također da skrenem pažnju da se nikako ne smije dozvoliti taj udar, da se konačno treba preći u kontranapad. Mi smo taj kontranapad već odavno počeli i jasno je da će iz ovoga Liberalni savez Crne Gore izaći jači i mobilniji. Sa druge strane, nama se desila u čitavoj toj harangi jedna velika sreća zbog toga što je režim izabrao potpuno pogrešan povod za obračun sa Liberalnim savezom, ali ovo što se desilo sa Liberalnim savezom dokazuje da je režim i da je jedna od njegovih glavnih karakteristika pokušaj definitivnog obračuna sa Liberalnim savezom Crne Gore kao strankom onih koji nisu za kupovinu, kao strankom onih koji nisu za prodaju, kao strankom o kojoj je možda i najbolje svjedočio Džemal Perović, dakle strankom načela i strankom uvjerenja koja je možda kao nikada do sada upravo u ovim trenucima najpotrebnija Crnoj Gori. Dakle, pozivam i one koji nisu do sada glasali za nas ili koji nisu bili naši simpatizeri da nam se pridruže u toj borbi koju bi ja definisao kao širenje svjetlosti, širenje demokratskih horizonata i principa u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori. To nije lako, ali jeste dostojno svakog političkog i ljudskog angažmana u Crnoj Gori. Sa nam večeras je bio gospodin